the point they are maybe thinking of twittering all those issues. batangira kuvuga kubera ko ikibazo cy'uwo muyoboro cyabaye abantu ko baranywa amazi yo mu gishanga. So because of that issue of that channel, people are drinking the pure water from marshes. Yeah. Ni ukuvuga ngo rero umuyoboro Channel ni ikintu gikomeye cyane. is something very important. Iyo umuyoboro ugize ikibazo ukasiba When a channel got a problem and got struck, cyangwa se iyo tiye igacika, or even the pipe is broken, abantu barasafaringa, people suffer a lot. abantu bahura n'ibibazo bikomeye. People face so many trouble. Noneho twebwe turimo turavuga ngo duhinduke umuyoboro uzana Now we impinduka. are talking about us becoming the channels of changes. Ni ukuvuga ngo rero aho abantu barimo bababara bavuga ko bagiye kunywa amazi y'igishanga nituhagera duhinduke umuyoboro uzana It impinduka. means when we get the place where people are in trouble, are suffering, so we need to bring joy, we need to become a channel. Aho abantu bababaye, aho abaturage bababaye, duhinduke umuyoboro So uzana where impinduka. people are suffering, are in trouble, we need to become the channels of change. Si byose? Isn't it? Ya duhinduke umuyoboro. We need to become channels. Abakunze kutuyobora bakunze gusoma ririya jambo riri muri Matayo rivuga ngo turi umunyu w'isi. We have been reading the word of Matthew that we are the salt to the world. Umunyu ugira amateka akomeye cyane mu gufungura imiyoboro. So the salt has such a great history and a very important Bibiliya in ivuga ngo open channels. umunsi umwe The Bible says it came to pass, Elisa Elisha, atandukanye na Eliya when he was separated from Elijah, yaragarutse ngo abana b'abahanuzi n'abantu baramubwira ngo amazi dufite ntameze so neza. when he was back, the sons of prophets and the community told him that we have impure water. Bibiliya iravuga ngo afata arababwira ngo nimuzane agasahani. The Bible says he called upon the dish, Aravuga ngo nimushire mu munyu. then with the salt inside. Bibiliya iravuga ngo aragenda awusuka mu isoko. So the Bible says he took the salt and he put the Ngo salt in amazi the source, arakira abantu bose baranywa. and the water was healed. Niba rero turi umunyu, Now, if you are salt, icyo dushinzwe ni ukuja kumenwa mu miyoboro. now our importance is to put us and put ourselves into the source of water, Kugira ngo abantu bari buze kunywa amazi yo hepfo banywa amazi meza so that pure water. anyone who drinks water from the river may get healed. Duhe Imana amashimwe. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Ariko tugeze ku ijambo rivuga ngo kubaho ubuzima buhindutse. So now we are on the point that says living a transformed life. Ni ukuvuga ngo rero icyo nanivuze yari title nini ariko ifite subtitles, ifite ibikurikiraho gatoya. So that was a general title, but now this is a subtitle. Turimo turaganira rero ikintu kibaho ubuzima buhindutse. Living a transformed life. Ubuzima bwahindutse. Living a transformed life. Ubuzima bufite indi sura itari nk'iya mbere. The life with different images than the former one. Hallelujah. Amen. Paulo rero yarabivuze hariya So Paul said on the verse mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2, in Romans chapter 12 verse 2, abwira abantu kutishushanya n'abiki gihe. the Bible wants the people to not conform themselves with the world, Arabwira ngo ariko mwe muhindutse rwose but instead being transformed, kugira ngo mubashe kumenya ubushake so that you bw'Imana. may get to know the will of God. Hallelujah. Amen. Tube duhindutse rwose. We need to be transformed, Apana guhinduka gusa. completely transformed, Rwose. completely transformed, Kugira ngo tubashe kumenya ubushake so bw'Imana. that we may get to know the will of God. Ayo magambo nayo And those words, abantu ko barayavugaho ibintu byinshi cyane. people are talking great things about that. Ndavuga rero kimwe mu byo nateguye n'abandi bazagenda bavuga ibindi bishobora gutuma umuntu abaho ubuzima buhindutse. I'm just going to talk about one thing that can help us to live that transformed life. Ndaganira hejuru y'ikintu kivuga Mwuka Wera. I'm going to talk about the Holy Spirit. Mwuka Wera Holy Spirit. nk'ikintu kibasha guhindura umuntu. As something that can help us, a person to change. Mwuka, Holy Spirit. Mwuka, Holy Spirit. ubutatu bw'Imana. The one of the Trinity of God. Umwuka w'Imana. The Holy Spirit. Imana, God, Umwana, Son,
umwuka. Holy Spirit. Bibiliya ivuga ngo The Bible says, isi itari yaremwa, before the world was created, hejuru y'amazi on above the surface of water, ngo hari umwuka w'Imana. the Spirit of God was Niwe hovering. wagendagendaga hejuru The y'amazi. Spirit was hovering over Muri wa the earth. mwuka And in the Spirit, Imana itangira kurema. so God started creating. Bibiliya iravuga ngo The Bible says, umuco nube, He said, let be there the light, umuco uraba, and the light be amazi calm. nagabanuke n'ubutaka, Let the water be separated from the land. amazi agabanuka n'ubutaka. And the water was separated Ariko from the ikintu land. cyakontororagaho mbere But something that controlled the universe before, wari umwuka, it was the Spirit. wari umwuka. It was the Spirit. Nico kigaragaza ko This shows that yahoranye n'Imana. He has been before. Umwuka Spirit k'ikintu as something Imana iduha that God gives us tugahinduka rwose. to help us to completely transformed. Reka bamfashe gusoma. Let us read. Ndagenda mvuga ibintu bigiye bitandukana bigera nko kuri 4. I'm going to talk about 4 things about Ndaza the Holy Spirit. kurangiriza ku gikoresho Imana iziduha cyo guhindura abandi, kuko ntabwo duhinduka gusa ngo duhagararaho, ahubwo dutera intambwe tukajya guhindura abandi. We shall conclude by saying what God gives us so that we can transform others, because we get transformed. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 16 umurongo wa 8. John 16 verse 8. Ubutumwa bwiza bwa Yohana John 16 verse 8. umuntu waba wahageze bamuhe mikrofone. kwa data dutangire haravuga ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi Yego. abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka n'iby'icyaha kuko batamwemeye n'ibyo gukiranuka kuko nja kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona n'iby'amateka kuko Nushaka kurekeraho Ebe. aho twavuze kuri uwo murongo. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because the people do not believe in me. About righteousness, because I'm going to the Father where you can see me no longer. Hallelujah. Amen. Uwo wavugaga ngo nazaza ninde? So, who was that person to come to convince the world about Ndabaza the sin? amateraniro, uwo wavugaga ko azaza ninde? Who is that person Ni come? Mwuka. It's the Spirit. Aya magambo yarimo avugwa nande? So, who was saying this? Na Yesu ubwe. Jesus Christ. Yesu yaravuze ngo naza Jesus was saying when he comes, azabemeza. he will prove you to be wrong. Azabemeza. He will prove you to be wrong. Intambwe ikomeye yo guhinduka k'umuntu The first important step to ni ukubanza transformed kwemera ko aho ariho aho ahagaze atariho. is first of all to accept that you are in the wrong place. Ikintu kigaragaza umuntu uri hafi guhinduka A person who is going to change niyo yemera ko aho ahagaze hagomba guhindurwa. is first of all when he accepts that he is in the wrong place. Bibiliya iravuze ngo The Bible says uwo naza if the person comes, azabemeza he will convince you iz'ibyaha byanyu. about your sin. Uwo mwuka The Spirit, azabemeza. he will convince you. Nabemeza After you are convinced, muzaba mwishiye mu rugendo rwo now guhinduka. that's the first step on the journey of transformation. Yesu wabivugaga Jesus was saying yari this. amaze igihe kinini ari kumwe n'abantu He has spent long time with people. avuga ariko abantu ntibamwumve He was talking, but people could not accept and believe in ndetse him. baranamwanga, Even they hated him. ariko ababwira ijambo. But he told them, Aravuga ngo he told them, njyeweho ngiye kugenda, I'm going back to my Father. ariko uzaza nyuma But yanjye the one coming after me, azabemeza he will convince you. kandi ngo azatsinda ab'isi, And he will prove the world to be wrong. abemeza ibyaha And byabo. he will prove them to be in Abantu sin. batsindwe People will be convinced. babe binjiye mu rugendo rwo guhinduka. Then they shall enter in the steps of the journey of Umwuka transformation. rero The Spirit agira role ikomeye mu guhinduka k'umuntu. plays a crucial role in the change Iya of the mbere. person. The first Ni role ukumwemeza
person of his sin ni ukumwemeza is to convince a person. kumwemeza To convince a person. bibiliya isivuga ngo The Bible says, kiri umwana when I was still young, bagaza batubwira ijambo ry'Imana they used to preach to us, bakavuga ngo uwatutse Imana and they could say anyone who insults God ngo azababarirwa n'umwana can be forgiven by the siko Son. zanditse It's written in the Bible. ngo utuka umwana Anyone who insults the Son ngo azababarirwa n'umwuka can be forgiven by the Spirit. ariko ngo icyaha gikomeye But the greatest sin, ni ugutuka mwuka it is to insult the Spirit. icyo cyaha cyitwa blasphemy That's called blasphemy. icyo cyaha gikomeye That blasphemy, none bakatubwira ngo they used to tell us ngo kumwuka to insult the Holy ngo ni Spirit. ukuvuga kundi mikanda utanezerewe They used to tell us that it is just to pretend, and you talk in tongues, but it's just pretending. ariko basha iyo aza kuba koko ari ibyo If it were so, n'ukuntu muri mu kuvuga za ruga and the way you pretend to be talking in umuntu akabona tongues, uyivuza bitajanye n'aho uhagaze yet they were just imitating each other, byari byararangiye it could be over or up to you or over about you. ariko siko bivuga But it's not that. icyo bivuga ni iki This is what it means. Imana God, ubwami bwayo in his kingdom, abantu barabwanze the people rejected his kingdom. yesu ngo aze When Jesus came, abantu baramwanga people rejected him also. ariko ijambo jambo risobanura iki But what does it mean to Riravuga blaspheme ngo, the Holy Spirit? It says, nyuma ya mwuka it's after the Holy nta Spirit, wundi uzaza there is no other person to come. niwe gusa ufite role yo kwemeza abantu bwa nyuma He is the last person playing the role of convincing people yarangiza agatsinda ab'isi and then convince the world. utazamwumvira ngo atsindwe nawe Anyone who is not convicted by the ntabwo Holy Spirit, azabona imana he shall not see God. the sin of blasphemy That is the sin of blasphemy. icyaha cyo gutuka mwuka wera That's blasphemy of the Holy Spirit. ni uko abantu banze imana It is because people rejected God, bakanga umwana they rejected the Son. abazanga mwuka wera bo So those who will reject the Holy Spirit, ntibemezwe nawe and they will not be abo convinced with the Holy ntibazabona Spirit, imana they shall not see God. niyo mpamvu yohana ahangaha yesu yavuze ngo That's why Jesus said, azaza he shall come, azaza he shall come, azabamenyesha and he shall make you know. haleluya Amen. anatufunulia bali za maneno yatakayotokea kwa kwa mwisho wa dunia anayasema anayasema yote aliyoyasikia Musa edisi yupo Msaidizi yupo, msaidizi yupo, ni Roho wake mwema aliyetuma kwetu, ahadi yake nzuri inatimia kwetu. Haleluya, haleluya! Umufasha yarashe, umufasha yarashe, Umwuka w'Uwiteka uwo yatwohereje, isezerano ryiwe risohoye muri twe, umufasha yarashe. Tumwitubahire. Haleluya, haleluya! Yesu agiye kugenda. Before his departure, Jesus, yifuza ko abantu bahinduka wishing the people to be bakamenya transformed ubushake and bw'Imana, get to know the will of God, arambwira ngo azaza. he said he will come. Izo murimo mwikora The things you are pretending to be doing, azaza. he's coming. Amen. Amen. Uzi iyo abantu bakiri abana, When people are still young, iyo umuntu yabaga afite mukuru wiwe if you have your elder brother, akaba nguja nko mu kiraro, and then maybe you could go far away, abandi bana bakagukubita, and then other people could beat you. uzi ikintu bagaze babwira, Do you know what you could tell them? mungire uko mushaka,
Just do with me whatever you want. azaza My elder brother is coming soon. siko se Isn't it? mukuru wanje nagera When my elder brother gets here, uzi ko yagazagera do you know when he could reach the place? babana bagahagarara Then children could come. akaba ari wowe ubakubita Then he could commend you and you could beat back them. siko ntimubizi uko nguko Don't you know that? wa mwana yabona mukuru wawe yaje If you could only see your elder nta brother yandi coming, magambo no other comments, akaba akubwira ngo njewe singwana I could say, I'm not going to fight them. turwane kandi warankubise I could say, no, I'm not going to fight akaba back. agira amaboko gutya He could just hold ukamukubita and you beat him uzi back. impamvu se Do you know why? aba yaje Because the elder brother has come. yesu aravuga ngo Jesus said, azaza He is ibyo coming. muhemu nikoraho byose Whatever you are doing with me, uwo mufasha azaza when the advocate is ari coming, inyuma yanje he's just after me. nahagera When he reaches here, muzemera you shall be convinced. tumuhe icubahiro Praise be to him. Ha! Hallelujah. nahagera When he shall come, you muzemera shall be convinced. uko izi ntambara zose abantu baza bagira ngo nyabunemera ntarakugeraho You know all these Ariko trust people are nakugeraho. having, it's because you don't have the Holy Spirit. uzemera But when the Holy Spirit comes, yahawe he imbaraga shall zo convince gutsinda you. abantu Because he has that power of convincing people. haleluya Amen. mukuru wanje naza When my elder brother comes, muzemera you shall be convinced. abana bagakubitwa So people, children get beat nta kundi because there is nabo another way. bakamubwira ngo nkaba mukuru wawe ntakagende And then they could tell you back, Umwuka- unless if your elder brother does Umwuka not live here. naza. When the Holy Spirit comes, tuzemera we shall be convinced. tuzemera We shall be convinced. bya bindi byose umuntu bazamubwira akikomeza All those things you don't want to Umwuka accept. naza. When the Holy Spirit comes, tuzemera we shall be convinced and accept. iryo rirumvikanye Do you hear that? reka turitambuke Let's go to another point. ndimo navuga akamaro k'umwuka wera mu guhindura umuntu I'm talking about the role of the Holy Spirit Ijambo. in a person's ni transformation. ukutwemeza First of all, is to convince us. akatwemeza He convinces us. mbega kwemera Oh my God, what kind of conviction is this? muza mwibuka igihe mwemeye Do you remember when you accepted Jesus Christ? muza mwibuka igihe mwemeye Do you remember when you were first convinced to accept Jesus? sizibagirwa igihe nakizwaga ubwo yesu yinjiraga mu haleluya maze mu mutima wanjye wuzuye ishimwe shimira umukiza wanjye namwe n'igitangaza yewe naratangaza haleluya ubona agakiza k'umuntu igitangaza igitangaza je munyabyaha wagakiza imana icubahiro haleluya mu magana menshi y'abanyabyaha haleluya yandoranije ubwoko bw'inshuti ye narabohowe nzamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye izo ni indirimbo za haleluya haleluya Actually, those are songs flowing out of the heart, the convinced iyo heart. yakwemeje When you are convinced, aza gusigamwo zaburi now the psalms are filled of your heart. icya kabiri Second thing, amasaha azagenda nayo ni igitangaza kera ko ndabona afite insigaje igice seems I'm running short of time, but I'm not sure. icya kabiri Second role of the Holy Spirit. mwuka wera The Holy Spirit, ntabwo azatwemeza gusa not only that He convinces bibiri us, iravuga ngo the Bible says niwe nyundo He is the hammer. ni icyo cyongereza ni hama nyine niwe nyundo Is the hammer izi kubitwa ku ngeso zacu that breaks down our ni ukuvuga ngo sinful uyu nature. muntu yinjiye muri porosesi yo guhinduka Now we are in the gender process of transformation. yemeye He has been convinced. yemeye
He has been convinced. ndabizi ko ndi umunyamakosa I know I'm wrong. ariko hari ibindimo But again, many bad things mwuka in me. ntarekeraho So the Holy Spirit does not stop from bibiliya there. iratubwira ngo The Bible says, niyo twicisha it is through the Umwuka Holy Spirit w'Imana. that we reka kill. tubisome Let us read it. abaroma Amen. ibice umunani umurongo wa 12 Romans katwumve chapter 12, chapter 8, verse 12. Hallelujah. 8 Amen. murongo wa 12 haravuga ngo nuko rero bene data turi mu mwenda ariko si uwa kamere si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere Yego. muzarama. nuko Amen. abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana ngumugisha If you live according to the flesh, you will die. But if Amen. by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you shall live. komeza Verse 14. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. haleluya Amen. twavuze ngo intambwe ya mbere We said the first role ni ukutwemeza is to convince us of our intambwe ya sins. kabiri So the second role of the Holy kubera kuko Spirit, tukiriho ku buryo bwa kamere yacu because we still live according to our sinful nature, kubera ko tukiriho ku buryo bwa kamere yacu because we are still living according to our sinful pawulo nature, aravuga ngo Paul says mwicishe you have to put to death umwuka by the Spirit of ingeso God za kamere the yanyu misdeeds of their bodies. iyo ni intambwe ya kabiri That's the second role of the Holy mwuka aza Spirit. akora mu kuduhindura So this the second role of the Holy Spirit. in iyo your tumaze transformation. kumva When now we have understood, rimwe na rimwe tuba dufite ibintu bidashobora gukemuka muri twe sometimes you have those things that cannot immediately change, bikicyaritse muri twe that are still nested in our hearts. bigifite imbaraga mu buzima bwacu They are still strong within our lives. pawulo aravuze ngo Paul says, nanone mwuka and the Spirit si ukubemeza gusa not only does convince us, mufate take the power of the Holy Spirit muwicisha ingeso za and kamere put to death your misbehavior. duhe imana icubahiro Praise be to God. haleluya Hallelujah. mufate mwuka w'imana Take the Holy Spirit of God nk'inyundo as the hammer muwicisha ingeso za and kamere break down, put to death the misdeeds of the body. mufate Take, muwicisha ingeso za kamere put to death the misdeeds of your body. ngo za zindi kujya twari tumeze mbere That of your former way of living. ariko byadusigayemo n'ubu turacyagira ibikanzi We kanzi still byayo have those things within our hearts. ariko umuti ni umwe But this is the only solution on a remedy of that. pawulo Paul, yasobanuye ibintu byinshi he explained so many things. avuga ibintu abantu baza batekereza ariko bitokwica kamere yabo He talked about things that people think, but they cannot put the end to their sinful nature. yaravuze ngo hari abantu baza bagerageza kwibuza ibintu He said there are those people who try to take those strategies and the way of abstaining themselves to other things. bakanga ibintu So they try to put hahandi away. yavuze ngo ugasanga ngo baravuga ngo ntugasogongere ntugakoreho ntuka murahazi Those people try to say, don't test, don't touch, don't do this, and don't do this. ngo bakaroha bakiremera n'uburyo bwo gusenga bicishije bugufi To the point they try even to pray in a very humble way. bakageza n'igihe ngo batangira kwiyiriza no kwibabaza basenga They even try to fast and put their bodies into the slavery to try themselves to put away of these things. ariko ngo wareba kamere yabo But when you watch, when you observe them, ukabona ntacyahindutse they haven't changed yet. kandi barakoze izo cano zose barakoze ibyo bintu byose Yet they have tried all those ways. ariko ngo agere aha mu baroma But in the Romans, aravuga ngo reka mabwire icyo he bazabicisha said, kamere let me tell you the only way you can put to death your ni sinful natures. umwuka It is through the power of the Holy Spirit. ni umwuka It is by the Holy Spirit. niyo mpamvu yesu yavuze muri yohana That's why Jesus said in John, aravuga ngo abayoborwa n'imana n'umwuka he said, all of those who are led by the Spirit. arimo abwira wa mugore w'umusamariyakazi He was talking to the Samaritan woman. aramubwira ngo umva abayimana ishaka ko And he bayisenga said, listen,
yamubwiye ngo twebwe tuba dusengera ku misozi iwanyu mugasengera i Yerusalemu. He had said, we pray from that mountain and you pray from the mountain of Jerusalem. kandi niko twabwiwe n'abakambwe bacu. And that was what we were told by our forefathers. Yesu aramureba But Jesus looked at her aramubwira ngo mva madamu, and said, listen, madam, igihe kirageze this is the time kandi kiraje and it's already here. ubwo basenga data When those who, the ngo worshippers of God, bazasengera mu kuri no mu they shall mwuka. pray in the truth and the Holy abo Spirit. nibo data ashaka ko bamusenga. Those are the one that Father want them to pray iki for. kintu kirumvikanye ngo Did you abo hear this? abandi bose ni urusaku, abo nibo data ashaka ko bamusenga bonyine. Those are actually ones God looks for. kubera iki Why? aribo data ashaka ko bamusenga? Why does God only want those people? nuko mwuka It is because the Holy agira Spirit imbaraga has that zo power kuduhindura to transform us icyo Imana ishaka. into what God wants us to be. aratwumvisa He convinces us, akatwemeza He makes us accept, agatera intambwe and then the second step, akatwicira kamere He kills our sinfulness, our kugira ngo behavior, tubeho ubuzima bushimisha Imana. so that we may be enabled to live the Christian life. ibyo birumvikanye? Did you understand that? haleluya. Amen. ikindi kandi cya gatatu, The third role of the Holy Spirit, umwuka Holy Spirit, ni umuyobozi. it is our leader. niyo mpamvu atuzanira impinduka. That's why He brings transformation into our lives. buriya Actually, igihugu a country or nation kirasa n'umuyobozi wacu. looks like its leader. ubu mubona mu Rwanda uko dusa, You know how Rwandans look? turasa na perezida. We look like our president. iyo ugeze mu bindi bihugu When you go to other countries, uza usanga hari ibyo bahaye agaciro, hari ibyo batahaye agaciro, mwe mwahaye agaciro, bisa n'uko umuyobozi wabo ameze. they also look like their leaders. Maybe they have given some values to something that you didn't, or they have not given the values to something ubu you did. iyi suku mubona mu gihugu The cleanliness you see in the country, ntabwo yaje mu ibanga, yarayivuze wenyine. it did not happen just for happening, because the president announced it. ejo bundi numvise avuga ijambo, Last time he even said, aravuga ngo yaratangaye, he said he was amazed. ngo yarimo agenda, He was walking ngo abona umuntu and he saw a person ngo ahagaze iruhande rw'umuhanda, standing along a way. ngo atangira kwihagarika. Then he had a short call there. aratangara, So he was amazed. aravuga ngo yaribajije He said he wondered himself, ngo abamwegereye how come those near him, the person, ngo bo bamubwiye bate, did they at least tell the person that ngo he's doing karabona wrong? ko umuntu yomwegera akamubaza ngo ibyo ukoze urabitekereje. So he thought someone could approach the person and say, did you think about what you're doing? muze avuze gutyo Do you know what, when the president says that, uzohahagarare. try to do that same. ariko ejo bundi nari ndi mu Bugande, Last time I was in Uganda, abantu bazamahagarara nk'uko bari muri toilette bakamahagarara hano hariya ku muhanda. people are very free to stand up along the way and have their turasa calls. n'umuyobozi rero. So we look like our leaders. umwuka wera So the Holy Spirit ni umuyobozi. is our leader. ni ukuvuga ngo kubera ko ari umuyobozi aduhindura uko ashaka. Because he is our leaders, he makes us the way he wants us arazana to be. isura yakayiduha tugasa n'umuyobozi wacu. So he gives us his image. And we reka got dusome image. abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16. Let us read from Galatians chapter 5 verse 16. Galatians. ibice 5 murongo wa 16. yego haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, yego kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo
bihabanye nico gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko amen. Amen. So I say, live by the Spirit, and will not gratify the desires of their sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. Amen. Amen. Uyu ni Pawulo n'ubundi. So is Paul Arimo talking? aravuga ngo muyoborwe na mwuka w'Imana. Be led by the Holy Spirit of God. Amaze kubumvisa, After convincing you, amaze kubatsinda, then after convincing you, mumaze kumva, then after you have understood, n'ubundi mwemere abayobore. so accept and give him away. to Nibwo you. mutazakora ibyo kamere yanyu ishaka. That's the only way you shall not gratify the Abayobozi sinful batoye iri desires. jambo, The leaders who chose this topic, nta kindi bashatse kudukuramo guhinduka. they want us to be Ni kamere. transformed. Kugira ngo duhabwe kamere nsha y'Imana. They want us to have that new nature of God. Kugira ngo muri urwo rugendo rero tubashe kubona iyo kamere y'Imana. For us in this chance to have that God's nature, Twemere kuyoborwa n'Imana. let us accept to be led by the Spirit. Tuyoborwe na mwuka wera w'Imana. Let us accept to be led by Mwuka the wera Spirit. ni umuyobozi rero. So the Holy Spirit is our leader. Iyo atuyoboye, When He leads us, aje atwereka ibintu bihabanye rwose n'ibyo kamere itwereka. so He shows us things contrary to the sinful nature's one. Haleluya. Amen. Atwereka ibitandukanye rwose He shows us to the contrary things n'ibyo kamere itwereka. with those the sinful nature shows us. Iyo tumaze kumva, So when we have understood tugatsindwa, and when we accept it, akazana inyundo akatwikira kamere, and He has killed our misbehavior, ntadushigaho. then He doesn't leave you from there. Nza nkunda ngo duse naho turimo tugenda intambwe ku yindi. So let us understand these steps. Haleluya. Amen. Iyo amaze kutwumvisa, After convincing us, yarangiza akatwikira kamere n'umwuka. then He put to death our misconducts. Bibiliya iratubwira ngo ntadusigaho. The Bible says He does not leave us from Bibiliya there. iravuga ngo n'ubundi atuyobore. Then He's going to be leading us. Niwe uzagenda utwereka ibyo kamere yanga, ibyo kamere igikunda, n'ibyo umwuka He's yanga. the one who shall be showing us what the Holy Spirit wants us and what the sinful nature wants us. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ngo riza ritumenyereza kubaha Imana. The Bible says that the word of God trained us to the righteousness. Umwuka rero Holy Spirit ntadusiga, does not leave us from there. aratwemeza, He convinces us, akica kamere, He kills our misconduct, akatubera then umuyobozi. He becomes our leader. Tuje ku cya kane. The fourth role of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yarangiza After that, akaturemamo ibintu bisha. He can now create new things within Reka- our lives. Agatangira kuturemamo ibintu bisha. He starts creating new things within our lives. Reka turebe Zaburi Let us see in Psalm 104 104 Psalm, umurongo wa 30. verse 13. Uwo murongo wonyine The only that verse. kubera ko umwanya wagiye kandi ngiye kuvuga ikindi. haravuga ngo wohereza umwuka wawe bikaremwa Bikaremwa. ubutaka busubizaho ubugingo busha amen. Nta muntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana. Bibiliya ijambo Which ry'Imana. verse? Umurongo wa 30. Okay. When you send your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. Yego. You knew the face of the ground. Wohereza umwuka wawe, You send your spirit, ibintu ngo bikaremwa, and things are created, ibintu bikagirwa bisha. and things become new. Murimo muranumva? Do you understand? Haleluya. Amen. Nakoresha systeme yo kwigisha. I'm just teaching. Aratwemeza, He convinces us. akatwikira kamere, He kills the misconduct. akatuyobora. He leads us. Muri rwa rugendo, And in that journey, akaturemera ibintu bisha mu He mitima. creates new things in our hearts. Haleluya. Amen. Amen. Aratwemeza, He convinces us. akatwikira kamere, He kills our misconduct. akatuyobora. He leads us. Yarangiza, Then, ntatuyobore gusa empty. not just
leading us for the sake of leading. oya ntatuyobore gusa turi abantu bari vide Not just for the sake of leading us empty. akaturemamo ibintu bisha He creates new things in our heart. haleluya Amen. akaturemamo ibintu bisha He creates new things in our Umwuka heart. Wera azaturemamo ibintu bisha The Holy Spirit creates new things in our umva bibiri heart. ijambo ry'imana yavuze ngo wohereza mwuka wawe bikabaho bikabaho ubutaka ubuha isura nshya isura nshya Amen. nuko The renewing of the face of the uzi ground. utanga isura nshya You give the new face. twagize isura nshya You know we have a new face. sibyo se Isn't it? kubera mwuka wera Because of the Holy Spirit. amaze kutugeramo When He has reached in us, twagize isura now we were transformed to new faces. twabaye basho We have become new. amen Amen. tumaze kwemera After we have accepted, akatwicira ingeso then He killed our misbehavior. tukemera ko atubera umuyobozi And we accepted to be led by yaduhaye Him. isura nshya He gave us a new face. ubu turi beza We are beautiful. Turi and abantu handsome. beza We are very good people. siko se Isn't it? mwe ko mudakubise amashi muri babi Are you still abantu bad beza people? Why abantu not beza bose clapping? bakubita amashi If you are a good person, clap your hands. abantu bazi ko bagizwe beza nuko bahawe isura n'imana If you know the Holy Spirit has made you to a good person, umunsi umwe one day, muzehe wanje arasengera muri adeperi my father gathers from Adpe. yaragarutse ambwira ikintu When he was back from gathering, he told me something. ngo hari umudamu w'umuririmbyi There is a woman who is a singer. aba bantu bagufi cyane She was short. ntiyakuze aba mugufi cyane So she has Abigikuri that, she has mbese that, muri make. she's the dwarf. noneho Then, akagira impano yo kuririmba but she's gifted with singing. abaho ubuhamya Now she gave a testimony. ababwira ukuntu igihe kimwe ngo yari mubi She told them that once in the past she was mumbona nari mubi a very angry person. nagiraga isura mbi She had very bad nari umuntu face. uteye isoni She was shameful. arababwira ngo noneho umwuka w'imana amaze kungeramo But she told them once the Holy Spirit namwe got in ko me, murabona uko nabaye now you can see how beautiful kandi I am. namoje se yabaye atawe wamubonye And I asked them, how was she? How did she become? aracyari mugufi She's still short, ariko yabaye mwiza but she's beautiful. niko yavuze That's what she said. yavuze ngo siko yasaga mbere She said she had not that face, amaze kuzura mwuka but w'imana when she was filled with the ngo Holy yabaye Spirit, mwiza she became a good and ndamubaza ati beautiful. se wewe wamubonye yari mwiza muze And I told Pastor, my father, is she beautiful? arambwira ngo yari mwiza kandi ariko yatubwiye ngo yabaye mwiza And he told me, yes, she told us that she's beautiful. siko se Isn't it? bibiliya iratubwiye ngo The Bible says, amaze kuzana uwo mwuka wayo when the Holy Spirit ngo aduha came, new face He gave us a new face. aduha isura He gave us a new face. Hallelujah. haleluya Amen. mu gahanga hararambuka Now our face becomes abagira so, akagufi nk'aka kanje those who have the face like me, kararambuka it became very good iminkanyari irashira and becomes smart and fresh. imibyimba y'ahanga yo guhekenyomenyo irashira We have become very fresh and smart. umutima urabohoka And we become abantu buzura free. ibitwenge People were filled with ariko laughter. umunsi yatugezemo yatugiriye neza Hallelujah. When He came in us, ni ukuri yatugezemo we know Ry'Imana Yera. yaduhaye isura nshya He gave us a new face. isura nshya New face. haleluya Hallelujah. isura nshya New face. abantu buzura igikundiro So people are filled with favor. abantu buzura igikundiro They are cy'imana filled with God's favor. isi yose ikakwifuza All the world wish to have you. aho uciye abantu bakavuga ngo yobe yaroba umuturanyi wacu Wherever you pass, people wish you could be their neighbor. uzi impamvu se Do you know why? yaguhaye isura nshya Because He gave you new face. ntabwo ari ukutuyobora gusa Not only leading aduha us, n'isura He nshya gave us a new face. turi beza We are handsome and beautiful kubera ko twuzuye umwuka because w'imana we are filled with the Holy Spirit. umwuka yarakuzuye Did you feel the Holy Spirit? umwuka yarakuzuye Are you filled with the Holy Spirit? ngiye kurirangiriza kuri aya magambo I'm concluding with these words. ndaza kuvuga irindi rimwe igikoresho gusa mu kanya gatoya I'm just going to mention one of the tools of the Holy Spirit. pawulo umunsi umwe yarimo agenda Once Paul was walking,
ngo mu bice 19 umurongo mu bice 19 mu byakozwe n'intumwa In 19th chapter of Acts of Apostles, ngo asanga intumwa now he encountered some of the disciples. za Yohana The John's disciples. azisangaho They were there barimo bakora ibikorwa by'Imana and they were serving God. ariko bitegereje But when he observed them, arabaza he asked them, mwabatije ubuhe mubatizo what kind of baptism did you nuko have? umwanya wanje ushize It's just because I'm running. mwabatije ubuhe mubatizo What kind of baptism did you have? bari very proud bumvaga bafite ubwirasi bw'umubatizo wa Yohana And they were proud about the baptism of John. baravuga ati twabatije umubatizo wa And they Yohana said the baptism of John. Pawulo aravuga ati And Paul said, wa wundi that baptism, wo kubabarirwa ibyaha the baptism of to repent, burya wo kwihana the baptism of repentance, mwarawubatijwe did you baptized? mwarawubatijwe Were you baptized? mwarihanye Did you repent of your sins? byagenze neza Oh, that's good. ariko ibyamwuka But again, what about the Holy Spirit? baba abantu beza cyane And they become clear to Paul. baramubwira ngo ayo makuru y'umwuka They told them the news about the Holy Spirit. niwe tuyumvanye This is our first time to even icyo hear ni that. igiki What is the Holy Spirit? arababwira ngo noneho rero And he said, now, nyuma yo kwihana ibyaha after repenting, nyuma yo kwakira after receiving Jesus Christ, ugomba kuba you need to become, mwuzuye mwuka you need wera to be filled with the Holy bibiliya avuga ngo Spirit. atera The intambwe Bible says he stepped ngo abarambikaho and he ibiganza lays his hand on them. arababatiza mu mwuka He baptized them in ako the Spirit. kanya Immediately, ngo buzura umwuka they were wera filled with the Holy Spirit. ngo batangira kuvuga ku zindi ndimi They start speaking in tongues. duhe Imana icyubahiro Praise be to Hallelujah. Jesus. haleluya Hallelujah. batangira kuvuga ku zindi ndimi They start speaking to the tongues. kuvuga ku zindi ndimi ni igikorwa cya mwuka wera So speaking in tongues is the work of the Holy Spirit. haleluya Hallelujah. Amen. haleluya Hallelujah. Amen. nta muntu wozivuga nta muntu wozivuga nonaha Karibu. Hallelujah. Zawila harimbani. Famili gari sanglo de morgue. Tro de visa. Po vivo se lagro ne vari de monde zazina. Zawila. Saunelia la sancro ne marge ni abodeva. Tamwi Tamwi ni gove zoge. Po vina zogri ne bordelo. Sawini lagro ne forige. No. Sanzu lagro ne fori bordela. Tra. To. Sagoi. Kail. Kango. Shangiwa. Kroi. Haula. Semne dene. Jangu mwana. Absotiba inu ni gri la fo. Nala sido la gari la fo la prende negro. Velarina de negro. haleluya Hallelujah. mu basaza nta muntu wovuga ku ndimi mu basaza In others, what about you? nta muntu wo hano Can't you speak in gavuga ku tongues? ndimi nta muntu wozivuga No one who can speak to wozivuga tongues. muze wozivuga muhe mikrofone asenge mumuhe mikrofone asenge twumve ko If ziza the Holy Spirit can come to me, I can speak in tongues. babarambitseho ibiganza ngo bavuga ku zindi ndimi. When they lay their hands on you, Mwami Yesu we. hallelujah. Ela Carmena Sova. Shobe. Trole Carmeni Sova. Ela! 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 Kaila. Kaili mela obela. Tode da sivari. ibikomeni by'Imana Imana izayegera abantu No, 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 no. Hela. yes Jini. mwami Imana Mwami. turi imbere yawe muri ano masaha Yego. turinginga Imana aho tutagera Dome fuori a se. ihagera Shope la pele nani fuori a katwegera Le desevere mere fope la co. Imana Dome sa fome a che la pele fuori. Imana mwinginga Imana Imana izabayobore Imana izabashitse ku gakiza kayo Ata
mu izina rya yesu ibitaza bishobokera abantu kuri ku mana biroroshye ngaho bana natwe muri byose amahoro yawe atugote umugisha w'imana utwuzure amen amen Love amashimeshi ku mana Alain, grabs to- haleluya haleluya bibiri iravuga ngo abarambikaho ibiganza The Bible says he laid his hands on buzura them. umwuka wera They were filled with the Spirit. batangira kuvuga ku zindi And they start speaking in tongues. tandira imbizi bwo gutyo maniraga baniwe twabanye mu ikorari ke batangira kuvuga izindi ndimi ko umwuka yabahaye kuzivuga igihe kirageze tuyobogwe n'umwuka atubera umufasha muri byose amen amen ariko hari iyindi y'igiswahili ishaka kuvuga gutyo There's wakanena another karuga Swahili song. Roho aliposhuka Yerusalemu, mitume walijazwa, watu 120 walijazwa ujasiri na Roho. hari iyindi revera yararirimbye Ariko niyo nanashaka ni nyinshi. Watu hawa kulewa, watu hawa wamejazwa jazwa na roho wa Bwana, uzanga gucuranga kubera ko ntazi kuririmba wamejazwa. okay curanga rero sirimba watu hawa kulewa watu hawa watu hawa kulewa watu hawa wamejazwa na roho wa Bwana wamejazwa na roho wa Bwana wamejazwa na roho wa Praise God. iminota yanje yashize nzavuga ikindi nyuma I shall talk about the last point next time. haleluya Hallelujah. watu hawa kulewa Wamejazwa na Roho wa Bwana. Wamejazwa na Roho wa Bwana. Watu hawa kulewa. Watu hawa kulewa. Watu hawa
barakoze imana ibaheze umugisha reka dukomere ijambo ry'imana amashimisha Hallelujah. Let us clap our hands. haleluya muvuga butumwa agize neza cyane Thank you so very much, our preacher. atubwiye ijambo ryiza cyane He told us such a great words. icyabasha guhindura umuntu For what can change a person, si ukwigira gusa it's not like having yourself or having the value to yourself. hari ibyo ntushobora kuvuga There is a lot I can say. uko abantu barimo kwigana abantu barimo kwigana Some people do what others do. bakamera nk'aho bahindutse They nk'uko yabivuze imitate each other. ariko iza cyemeza neza ko abantu But bahindutse what convinces the person that you're changed ni umwuka wera iyo yamaze kugera mu is muntu by the time when the Holy Spirit enters into you. aza guhindura uko ashaka He changes you the way He wants. si uko ushaka It's not the way you want. ndagira ngo murabyumvishe I neza know that you understand. umwuka aza guhindura uko The ashaka Holy Spirit changes you the way He wants, ntaza guhindura uko not the ushaka way you want. iki gihe By this time, abantu barimo kwiganana people are imitating. iryo jambo ryankoze ku mutima cyane That word touched my heart. Eric haguruka nkubaze Let me request Eric to stand up and ask twari you mu bukwe something. nawe Eric We were in a wedding together. hari ishusho imeze gute ko ejo kuri rwa bukwe twari turimo ejo What was the image of that wedding? bwa wa musore hariya kuri Kigali Paris